Rere bururi uri ikeno-ini cia mambura na maobitha a ugima wa mwiri no guteta marateta. Riu ngwataniro ya kuruirira ihoto cia atungati a arwaru o ringi ni yumiritie na kuga uria thirikari iraikarire thi na mandagitari noguo yagirirwo gwika na amemba ayo. Thaici kiria turauga turenda risk allowance nona twihatikaine. Thaici gona thirikari mangithie Somali ri me Somali ri mbeca iria maheagwo tondu mehatikaine ri nicio na ithuĩ arigitani a Kenya turenda twihatikaine. Ngwataniro ino iratetera aria mari rungu rwayo ikiuga gukinyiria riu atungati a arwaru 38 ni makuite ni undu wa murimu wa COVID-19 na hindi ya utungata wa urigiti maobitha acio mahothagirwo ni aruna ao kuona gutiri na kigina gia kumarugamirira na mishara yao imakinyagira icereirwo. Ni vibaya sana tunapozungumza hivi leo. Kuna wauguzi ambao hawajapata mishahara miezi 15 kule Vihika na kule Girinyaka. Kuna wale wameandikwa kwa kandarasi wanaitwa UHC. Miezi 8 hawajapata mishahara. Kuna interns, nurses. Mmoja amekufa anaitwa Kevin Muthoni, alikuwa anafanya Embu level 5. Chuka County Hospital. Amepatikana kwa nyumba yake kama amefariki. Hajapata mshahara kwa miezi 4, hajaona payslip ya serikali, hajajua mshahara wa serikali unafanana namna gani. Alafu wewe unatuambia hii ni siasa. Hakuna siasa ikiwa wauguzi 34 wamefariki kutoka COVID-19. Hakuna siasa kabisa. Turenda kugitirwo na kia turenda tugitirwo uguo ri ni ndutaga wira county ino ya Nairobi na ndenda gukwira kindu kimwe na ndiretigira ngiuga hatuna risk allowance, hatuna medical cover, hatuna insurance. Thaici ni ngithie jamani na muritani wa COVID ri ndutaga kugwa COVID na ndirahenania Mbagathi epicenter kuria arwaru wa COVID maihurite kuu uguo ndie na medical cover, ndina ciana, ndina mutumia na ndina family. Ni riu thaici ingihitania ndimatige gutie kindo na nduru mangiheo ni thirikari. Maya maga kurorwo moigite nacio thibitari cia Kenyatta na Moi iria itakoretwo na mugomo atungati a arwaru kuu ukambiriria tariki 2 Januari. Tauga thutha wa thiku 7 oko thirikari ndigukorwo iminite mugomo uyu warigitania kiwago kia nurses na CEO na andu aguthima na mirimu yonge ya andu laboratory. Tauga ona Kenyatta yo ndikuruta wira na Moi Referral ndikuruta wira. Turaungana thaici ciothe thibitari cia thirikari ciothe na parastato ciothe turaigamira othe na tutikuruta wira tukiambiriria mweri 2. Kigina gia ciringi 30,000 kia mogwati ma COVID-19 nikio kirararaka maobitha aya makiuga nio marutaga wira muingi na mathaa maingi gukira mandagitari. Goko egekinyiria thiko ya 20 maobitha aya a ugima wa mwiri magithiaga na mbere na mugomo wao. Arwaru aria mari thibitari ni marathi ona mbere na kugirika goko makiuria thirikari itikire kugianagia thinao o toria irekire na mandagitari. Ngiribotera Inooro TV, jetagwo Wanjiku wa Kimani.